Vida mora biti brz, Vida mora biti blizu njega svaki puta jer Mertens ima sjajan centaršut i on je možda bio i ponajbolji belgijski igrač protiv Velsa. Radošević, Modrić. Ima nešto više prostora Srna na ovoj strani. Pokrivena su nam oba napadača pa će sada probati Modrić, nema zaleđa, lijepo se izvukao Mandžukić, pored njega Vermaelen, Kompani ostao na krivoj nozi. Sjajna prilika, 1:0 Perišić! Našao je pravi trenutak da zabije u zemlji koja ga je lansirala u orbitu. 6. minuta, Hrvatska vodi 1:0. Ivan Perišić, prvi njegov pogodak u povijesti za hrvatsku reprezentaciju i baš je lijepo da je zabio u Belgiji. Ovdje je bio briljantan u klub Rižu. Odavde je napravio briljantan transfer prema Borussiji Dortmunda i ovdje je poslao sve Belgijce u krivu stranu, a loptu na pravo mjesto i odveo Hrvatsku do prednosti od 1:0. Još jednom gledamo izvanredno ubacivanje Mandžukića, Kompani na krivoj nozi i pratio je sve to lijepo Perišić i šokirao, primirio domaćine. Evo bakljade na ovom dijelu gdje se nalaze naši navijači. U nogu gdje manje ima problema, tu malo Pletikos, ali sve je dobro završilo i sada lijepo izlazi Rakitić naprijed. Neumorni Olić. Olić, nudi mu se tu Rakitić, Olić probao je niskom loptom. I evo ga! I zabili smo 1:0! Marcelo, 11. minuta! Olić, kakav ubačaj, kako iznenađenje za Brazilce! Ma ima nade za nas, moj dragi Luka! 1:0, autogol Marcela! Ući će u povijest kao prvi Brazilac koji je zabio autogol! Pogledajmo to još jedan put. Olić, niko nije mogao blokirati to. Probao je Jelavić, odbilo se tamo, iznenadilo Marcela i završilo u mreži. Zoran Indo već je pod prekršajem. Fernandez, Narcis, zaljuljao je malo našu obranu, ali ne na Mirko, Alilović i naš je zadnji napad za gošt, za uživanje, za pjesmu na klupi, a vjerujem i kod vas doma, cijenjeni gledatelji. Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, Hrvatska je ispratila Francusku sa ove svotre u Španjolskoj i nadam se da je to kraj jedne velike francuske generacije, a mi idemo po medalju na svjetskom prvenstvu. Bravo, dečki! Franc, hasta la vista! Kroacija semifinalista! 7 golova prednosti na kraju! Genijalno! Fantazija od utakmice! Izgledalo u jednom trenutku u nastavku da su nas Francuzi opet stisli, da nas uveli u nervozu. 20:19 je bilo, ali onda smo se opet trgli i odigrali utakmicu za pamćenje. Konačno smo i mi stali Francuzima u jednoj ovako bitnoj utakmici na rep, što se kaže, i Francuska mora priznati da je Hrvatska večeras bila daleko bolja. Znao je Claude Onesta da mu nije dobar izbor odlazak na Hrvatsku i da ga je poraz protiv Njemačke bacio u velike probleme. I evo to se potvrdilo. Ostavljeno za Kovačića, Kovačić vrlo lijep prolazak kroz sredinu, Kovačić evo prostora za udarac možda i prema vratima, dolazi Srna iz pozadine, Srna će potegnuti i zabiti, ma bravo Dario, majko te ljubila, 2:0, da je to, ma gotovi su, 47. I kako smo u 3 dodavanja došli ovdje i zabio je Dario Srna u 47. i donio nam 2:0. 21. pogodak našega kapetana u povijesti za hrvatsku reprezentaciju. Zadnji je zabio Južnoj Koreji u Londonu, ali u ozbiljnoj kvalifikacijskoj utakmici, tamo na početku onih kvalifikacija protiv Latvije, možda je ovaj Kujper sudio i pogledajmo to još jednom. Bombetina točno je pala ispred Haldarsona i nije stigao jednostavno pokupiti na ovom brzom terenu, vijuknula u mrežu i Hrvatsku odvela na 2:0. A ovaj slalom, ovaj prodor Kovačića i odlaganje lopte za Srnu
moći će opisati kolege novinari sljedećih nekoliko dana na stranicama i stranicama. Pogledajmo to iz ovog kuta. Izvanredna lopta, ona koja ima onaj jedan efe, ono jedno ubrzanje, neuhvatljivo za vratara i Hrvatska ima fantastičnih 2:0 na otvaranju drugog poluvremena. Ostavimo sada to, nećemo se baviti sucima. Joly ide treći puta na crtu 7 metara. Alilović! Tako je! 20. minuta drugoga dijela na 22:19 obranjeni sedmerac. Dolje je spreman s brojem 4 u našoj reprezentaciji Ivan Perišić. Čekat će se prvi ozbiljniji prekid da bi došlo do promjene. Lijepo sada ulazi Srnat, čita akciju Srbije. Evo izvrsne lopte. Evo lopte prema Mandžukiću. Mandžukić ide prema njemu Stojković. Mandžukić 1:0! 53. minuta zabio je Mario Mandžukić! Super Mario opet je Srbiji zabio! Fantastično! Proigravanje, nevjerojatan ulazak u sredinu. Ostala je Srbija na širokom prostoru s dvojice igrača i Srna je gurnuo savršenu loptu za Marija Mandžukića. Pazite ga kako čita, pravi tajming ima i ulazi unutra i nije se uplašio Stojkovića kao je krenuo prema njemu ili Subotićeve klizećeg starta i Mandža je opet zabio. Još jednom to gledamo iz ovoga kuta. Tako blizu je uz vratnicu to otišlo. Prvi udarac u okvir vrata i pogodak Hrvatske. I evo te situacije koju smo toliko željeli da uvedemo sada domaćina potpuno u nervozu, da ga prisilimo na maksimalno otvaranje, a onda će se, vjerujem, tu ponuditi prostor i našoj reprezentaciji.